megalayapost.news. Kat pada ke hejarngut ki pajba kidang sengap ya kejingilang ke Voice of the People Party ke balalong henen ke singi hamot peran Henry Wei urang ba briu klempoi perkat ulah syukulon kensan Hamadan hak balara no ya Umar Mar Robert Hospital Shillong. Kani kejingkelon tu urang ba kelaja hak por kumbalai duna IA hak bahagate kejingkelon nara no Umar Mar Robert Hospital bat ke basungsi kalong bahdien belapoi hagate kejaka ajing sumar ki doktor kila penbena bulaklat no naslajong kani ke pertai. Uni orang ba latip kerteng kum ba alos nong po nagas nong bersih hakat han terso Hariboy District bar ubala baru kum rong ba snong kum sekretari ke terso Valley Wildlife Protection Society Presiden barim ke Bohenbong Block Hills Farmer Union bar ubadai ru orang ba uba kampau hakat han maulos nai Hariboy ubala jutrei kam triman sngubha na kamta ke imlang ke salang kumbala yo lum jingtim ya kamet uni orang ba lara no syakaying sa jongu hakas nong bersih naduh nin ke janmiet hadien belapan benanda ki doktor bola klan na kate ke jingkelon bat ke jingli ontep dan burom ya kamet bedang sa jong u kan long hakar pusau tarik ya yong arajar ar punriu. megalayapost.news.